Skhim Sam Umdih Shillong Mihmyntdu as Jingpyntrei district ka Mihmyntdu water supply scheme ka balas sedang Pentrai nadu benai leber jong senam arjar pulai hakamang tingka balai puar kelur tingka kelawan ra ka Kmen yik nongsong snong ka Mihmyntdu namar ba ka Jingpyntrei Iaka kalaya Sted bat ki babun hi ki Jingpyntrei kila dablun hakasngi ka bawa MLA ka second Jowai constituency uba wailat miki Shilla ulalej penjurip yakani ka scheme kata ka khandai terik risau arjar pusau ulapan pau ke Kmen banyu i ba ke Jingpyntrei yakni ke scheme kalapoi sya ka khandai % badru ke jing persyang penpoi ya ke syaki sedimentation tank hakani ke sngi kalalong ke bayaj ben kene ke sini ne yang ada wanan ne hengi haka chnong Mihmyntdu harangkat ke officer yang ka PHE ne bentau wan pat ya kani ka scheme wada yo i hakini snem wada dep hajing to wo pun biang ya ko Umdih ya kinong chnong yang ko chnong Mihmyntdu kanim to mesin gunung kong ko wano henrei ke bon sen ko wada nadu sedang hingi ke project de krek lang bai rengkat nadu wa ke department kam ju wa kinong pelai yang kini ke chnong ne nak kamu ongon nadu na por hidawan te snya ni le wan knang heni wan pat wan yo ya ke progress ya kani yang kini ke krek bat ko pen Kmen ngau yo ni wa ka kam daman go almost 95% daman go ko wa the depth ni ba ni kam ada yo pian ngoro da test ya ka pumping ya ka raw pumping water supply ka kam ada yo ki the depth ni tai na wa na ga so sedep tan hadu ko go ni sedimentation tank hadu ka slow filtration da daman hi go ko wada lai bai ka man ka te ni sni asnin daw test is ni ga clear water pumping system kani le kamu man kate kam daman go the depth install ya pump set that make daman go the ready ke yo luti gani la kadeng sni upom ni ga yo test ni ba kami ya testing test ko yika ko dang sa ting kamu man kat ni to sa ka distribution 30% te om to bosuk ni ba ka chnong ni tu to chnong go he hawa hadu khat nyau spa teli no ki telong yung go daw habi e ki connection te kamu man katte le hadu ka distribution le da yo ye chong meeting ni ka por ka kaman hi go ko lai bat ki le dang ong ni nga boy belum mala sa chipna sting boy na kliang yong ki le de hi de ne ten yo ni test sa ka distribution ni ba sa pho bai chwa hadu wo man go fully functional em kami ye testing ne ba daw em ki leakage daw em ki problem with gravity he ni he tai dan ne te daw ta motang belum mala sa katukat ni por te em kami yo test yo finalize mana de ne te yuluti ya boy hapo ga arbnai dan ne arbnai tam yuluti de yo daw inaugurate ba kam jo la kinong chong yo ki ya ka Jingpyntrei na ka ne scheme na ko au bo ka Jingpyntrei kam tam ya ka department pat kam jo la ki contractor ne ba wa yo wa kan ni ka krek teman ko wa lai bai pat kam jo le wa kat kin di kam tu de ye ko pendep record time ne ba dan da kan mo ki kan ni ka project to de yo sanction ni ga hagelit yung arjar atau ar ta ka yo ga sedang so panai March April te bat hejo ipor nya thui kam ga mo hapo Meghalaya yung ni wa ru nyau benai to slap bai henrei ha perdi kini kijing le tengah nya Kmen ni ga project daman go lai bai wat ha perdi chisnem stage yo ki moda lai kan ni ka scheme de yoi kan ni ka scheme kat kini ki kam do de dep dan ngayu ti le wa dang yai continue ni kam but muslim de ni yo ga inaugurate ya kan ni ka project Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye Kmen namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingmantoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya